Danas, dok hodamo ulicama punim betona i asfalta, zaboravljamo da je naša životna sredina ključna za naš opstanak. Stojimo na raskršću izazova koji nas dovode do toga da se probudimo i delujemo. Svako posečeno drvo, svaki dimnjak, svaki automobil koji ispušta štetne gasove utiču na ugrožavanje naše životne sredine. Na tu temu danas govorimo sa ekološkim aktivistom, biologom i ekologom Nikolom Grujićem. Na samom početku bih se osvrnula na važnost ekosistema i očuvanju istoga, pa bih te pitala zašto je to bitno i šta je tačno posledica ugrožavanja životne sredine. Pa, ekosistemi su važni jer u suštini ekosistem predstavlja interakciju živih organizama, naš čoveka i njegove sredine i predstavlja izuzetno složen sistem interakcija međusobnih i ako se jedna interakcija u tom sistemu poremeti, dođe do neravnoteže. Sad, svaka ravnoteža dovodi, svaki skup malih poremećaja dovodi do velikih poremećaja i čemu danas svedočimo. Znači, sve neke greške koje smo radili u prošlosti od industrijske revolucije do danas su se nekako sabrale i danas su najočiglednije posljedice svega toga. Drugo pitanje je bilo šta je posljedica ugroženosti životne sredine? Pa posljedica je to da se danas ljudi bore u suštini za opstanak. Mnoge vrste su nestale i nestaju i trenutno smo u 7. masovnom izumiranju koje je u suštini posljedica čovekovog delovanja. A najveća posljedica jeste gubitak resursa. Znači, usled svih ovih promjena koje se dešavaju, sve manje kvalitetne hrane, sve manje obradivih površina i sve manje pijaće vode. Dodatno, uz sve promjene koje se dešavaju, imamo razvoj novih bolesti, razvoj sve više pandemija i što je u suštini, kad se antropocentrično gleda, kad čovjek gleda, sve to utiče na čovekovo zdravlje. Jer čoveku je uvek, bar ono kako funkcioniše ekonomija i politika uopšte, ono što udara po zdravlju i što udara po ekonomiji, to su neki najveći problemi. Tako da sa tog aspekta to su najveće posljedice, a sa biološkog aspekta je nestanak vrsta, jer time promjenama koje se danas dešavaju i koje su sve učestalije i sve brže, jednostavno neki oblici života nestaju. I mi smo svedoci samo tome. Šta je najveći problem po tebi u našem okruženju? Pa konkretno ovdje kod nas, u našem okruženju, je problem posljedice industrijskog zagađenja. Znači, mi ovdje imamo čitav jedan vek rada Trepče, koji je svojevremeno bio jedna od najvećih industrija, teških industrija u Evropi i sva istraživanja su pokazala, a i današnje istraživanja, čak i nekako sam ja sprovodio, da je ceo prostor, znači i vazduh, voda, zemljište, izuzetno kontaminirano teškim metalima, odnosno onim metalima koji su se obrađivali u ovoj industriji. Tako da je to, po mom mišljenju, najveći problem ove sredine ovdje. A koje su to oblasti koje imaju najveći prioritet kada su u pitanju štetnosti i zagađenosti u prirodi? Pa najveće posljedice, to vidimo u posljednjih par godina, su klimatske promjene. Vi danas vidite da u našoj, evo ovaj mjesec, oktobar je bio najtopliji oktobar od kad se meri vreme. U toku ove godine, ali svake godine, sve više u Evropi se dešavaju poplave koje uništavaju naselja. Zemlje na jugu postaju sve sušnije, čak i kod nas u Srbiji Vojvodina se pretvara u polupustinju zbog klimatskih promjena. Tako da to je najalarmantniji problem i to je problem koji je Evropska unija isto prepoznala kao najznačajniji i zbog toga se radi na tome da njihove emisije štetnih gasova se svede na nulu, što je gotovo nemoguće, ali težnja ka tome postoji. Šta bi to građani pojedinačno mogli da urade da bi zaštitili svakodnevno svoju životnu sredinu? Pa građani bi trebalo da se savjesno ponašaju. To je jednostavno počelo od toga kako će bacati smeće. Bilo bi jako lepo i da se smanji količina smeća, jer mi u današnjoj civilizaciji, znači svako od nas na dnevnom nivou proizvodi po kilogram i jače smeća. Tako da gde ćemo sa svim tim? To je jedna od stvari. Druga stvar je štednje energije. Jer
ako vama u stanu stoji upaljeno svetlo u svim prostorijama, a vi ste samo u jednoj, to je bespotrebno trošenje energije. A sve to utiče. Znači, na rad industrije, na rad termoelektrana, na rad hidroelektrana, velika je potreba za energijom jer sve mašine i sve radi na struju i onda još dođemo mi na sve to, bahatimo se sa strujom. Jer u suštini struja, koliko god je ovo poskupljenje, sve to nije skupa, jeftin je resurs i to je jedan od stvari koje svaki čovek može da uradi, a to je da kad iz neke sobe izađe, ugasi svetlo. Da. Meni, na primjer, to zanimljivo jer kad god dođem, pogotovo ovde, i onda idem tako i kad idemo negde i gasim svetlo, kao što gasiš? Treba gasiti. Da, štednja. Da li možeš da mi daš neki primer pozitivne inicijative za zaštitu životne sredine? Pa pozitivnih inicijativa ima svuda i svuda se mladi i uključuju tako i u akcije međutim, pozitivne inicijative danas zahtevaju velike financije. Na primjer, u Novom Sadu, konkretno šta su dobre inicijative, gradski prevoz se prebacio postepeno sa goriva, nafte i na gas, a sada i već na električne autobuse. To su pozitivne inicijative. Pozitivna inicijativa jeste, na primjer, da se u gradu srede, odnosno da se tamo gde ne postoje obrazuju biciklističke staze i da se tako stanovništvo, na primjer, preorijentiše na korišćenje bicikala, električnih trotineta i tako tih sredstava koji toliko ne zagađuju vazduh. U gradovima je najveći problem, i to verovatno većina ljudi dok se šeta ili vozi autobusom, autom vidi da u onim najvećim gužvama u saobraćaju, gde je veliko zakrčenje, vi vidite da u svakom automobilu sedi po jedna osoba, jedan vozač. Da. A svaki taj jedan automobil troši za 5. Tako da je to opet bespotrebno trošenje energije, a samim tim kad energiju trošimo, mi otpuštamo, jer to je jednostavno cena koju plaćamo. Otpuštamo veliku količinu štetnih gasova i time štetimo. Tako da inicijativa jeste da se radi na tim zelenim, takozvanim održivim izvorima energije. To sam, na primjer, primetio da je ovde dobro jer su krenuli na institucijama, na školama i to da koriste solarne panele i sve tako stvari. Postojimo sad i vetropark postoji u blizini. Tako da to su inicijative, ali te inicijative treba da krenu od onih koji donose odluke i od onih koji imaju financije da bi neke stvari promenili. Jer, nažalost, ta tranzicija iz teške takozvane energije u zelenu energiju danas košta. Međutim, ta cena se nekako smanjuje kako se tehnologija sve više razvija. Tako da neke tehnologije koje mi koristimo kao naši solarni paneli su već zastarjeli, postoje mnogo savremeniji, ali opet postaju nama pristupni. Tako da, ja sam iskreno što se tiče toga optimističan. A kako to naučne istraživanja utiču na razumevanje ugroženosti ekosistema? Da nije bilo naučnih istraživanja, mi uopšte ne bismo ni imali svest da se tu uopšte radi o nekim promenama. Nauka prati promene, prati dešavanja. Mi imamo sreću što, recimo, za klimu imamo tako podatke od početka 19. veka do danas i na osnovu toga smo mi mogli da zaključimo da se dešavaju klimatske promene. Razumete? Imali smo, od perioda početka industrializacije do danas, merenje temperature i tačno se vidi veliki skok, pogotovo u poslednjih 50 godina. Tu sad dolazi problem nauka i privreda, jer nauka se sad orijentiše na to kako sačuvati planetu Zemlju. Međutim, da bi se neka država razvijela, ona mora da prođe sve one periode koje su prošle države koje su već razvijene. A sve države koje su već razvijene su prošle taj period teške industrije, korišćenje teške energije i svega toga. I onda je danas malo i nezahvalno kada zemlje koje su razvijene i koje su dostigli taj nivo razvića da uopšte više ne moraju da koriste tešku industriju, zahtevaju od ostalih. Pa tu sad nalazi problem u međunarodnoj zajednici, zbog toga i ne dolazi do konkretnog svetskog dogovora. Iako sve oni potpišu te sporazume i sve to, jednostavno postoji disbalans na svetskom nivou i u razvoju. I onda vi ne možete očekivati od nekog ko ima egzistencijalne potrebe, probleme,
koje jednostavno ima mogućnost da reši primjenom neke teške industrije, kao što i mi jednostavno u našoj državi grejemo se na ugalj najvećim delom. Nemamo drugi izbor, odnosno nemamo finansije i nemamo tehnologije. Odnosno mi tehnologiju bismo i mogli da kupimo, da nabavimo, ali nam trebaju finansije. Zbog toga je nekako najveća odgovornost na onim razvijenim društvima i razvijenim zemljama koji imaju i finansije i koji su jednostavno i doveli do ovih stvari koje se danas dešavaju. Jer sve ovo što se danas dešava je posljedica 250 godina industrializacije. Naprimjer, kod nas industrializacija krenula posle Drugog svjetskog rata, što je relativno kasno ako pogledate celu Evropu. I za kraj mi samo reci kako to edukacija i podizanje svesti o problemima ugroženosti životne sredine mogu da dovedu do promene? Pa mogu i to se najbolje vidi kod dece, koja jednostavno danas, sva sreća, u školama se dosta o tome priča i radi. I meni je zanimljivo bilo da tako slušam decu koja viču starije kad bacaju pikavce, ne znam, jednostavno tako, a pored postoji kanta. Tako da, edukacija je važna i samo što iskreno mislim da edukacija za decu je i propisana i oni tu u svojim kurikulumima u školi i uče. Jednostavno potrebno je izvršiti edukaciju sa starijima. Da. Jer to je možda i najbitnije. Jer i te starije generacije obrazuju te mlade i te mladi se ugledaju na te starije. Tako da, edukacija je naravno jako pozitivna, ali jednostavno ona treba da izađe iz okvira škole, gde se sad jednostavno uči na onim predmetima svet oko nas, čuvari prirode i tako to, i da se premesti na televiziju. Nažalost, u našim medijima i tako to se vrlo malo ima edukativnog programa na tu temu, dok na primjer u skandinavskim zemljama je to obavezan deo programa i oni jednostavno više nemaju potrebu za podizanjem svesti jer su stvarno svesni i mnogo su napredovali u tome. Ali opet, teško je očekivati od ljudi koji se bore sa, kao što sam već rekao u prethodnom pitanju, sa egzistencijalnim problemima, da se fokusiraju na neke takve stvari. Pošto čak ja dok sam bio osnovna škola i to ekologija je bilo, to je nešto, čisto da se prođe. Tako i iz biologije, kad smo učili isto ekologija, to je nešto samo da se prođe, bla, bla. Međutim, kako je vreme ide, posljedice sve više sami osjećamo. Tako da, u tom smislu mislim da je najbolje da se edukacija prenese na televizije, na društvene mreže i da će to imati mnogo veći efekat. Ovako je efekat samo na školarcima. Da. Nikola, hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala tebi. I nadam se da ćemo imati prilike još da pričamo na ovu temu. Ja se nadam i nadam se da će biti pozitivnije. Nadam se i ja.